Aduh, sak kena potong asap. Nih potong asap. Asing. Kena sepotong asap. pakai dia, baik ya. Cangkang asap nih, nak kengke pembangkan nih konya nih. Kengken pakai jangan di sembayang-bayang. Batiban nih. Nih, kayaknya orang nyerpis nih, bang metalik warna cang bemet. Ya bahaya dia kone. Bahaya kone nak servis pangengken men pakai nuluang. Cat metalik. Marah pepangkan. Bapak, kan gua ngasep nih. Cara pakai. Dakin panci coba kan. Kaken panci. Oh, asap nah. Gua ngasep. Adi basah kene potongannya. WC usah. Lah, usah masih. Gomedi nak belangsing jadi. Gomedi langsung. langsung ngasep ke kini. Masa? Lagi jadi gue Gomedi. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ini pindah kalau bayar apa pincang ini. Adi ngebahas gue ngidi gue ngasep tadi. Duh, cai deh. Sing Mulai tadi. malu. Dibalik. Sing tadi. Nah, masalah 1 tahun kan. Nah, sing tadi. 1 tahun. Cai sing labarangnya cai tidak bijaksana cai. Sing tadi 12 bulan. Cai nawa biayanya nggak babe cai. Itu ulian materi dulu ada gue pandemi. Interblok nggak bisa Hilang jalan, menimpa. bayar. Tadi ulian hilangnya Menimpa bisnis kan. Katio. Karena pasti ngilang rasa menimpa raga ulian pipis. Kan ya jangan sing idang maya tenaga ke kengkena. Masih cara menyengkapnya tadi enggak ada ulian pipis gara-gara pipis. Saya mau makan, mau makan. Suasa. Namun asal Kan tuh. Dah ulian tau Pak Yan. Pak Yan boy. Pak Yan kan pemain gaji terus. Pak Yan enak-enak main gaji. Bayar. YouTube action YouTube. Tuh. Juta. Udah pasti ulian raga butuh materi, ada pandemi susah raga kali materi kene. Tersentuh capaian. Tersentuh. Ayo makan malu nih. Dah ulian timpal, dah ulian kene nya suut timpal. Wah ya, tanam-tanaman di sini nih. Nah, cai di itu cang mulai. Yang apa cai penikin mulai? Suut timpal nah. Cai munyi deh, cai. Pembangan